every ye be judge wakope onyame difu oba papa bi oba so no tachima this year achimoda this year achimoda me kwa wade kabie do akusia akonya so we me second home ai but woni ji wo so no say because the way omo no tena ye no antrabone tachimafo tida bia o nam watachima ntira mi so akoka bi no say ya achimoda me solema wo tachima me solema tachima oba pa nyakopo hira o edru monday sia ne eti da ekọ ho etima ye de na ba bia wu awia soso ye de wase se abo donko na dwumade kasese watabiri di abobo so wiase amane hunu ututuma basane abasere se de be ye nipa akoma so beto ne yem se wo haw ne nkoya ohine ne su nya adaje se wo trase ye de wase mo obapa ohine mo ohine queen oba uye kukudufo se de ya de mani age pa na adie ba ko a na abrepo janshefo kan se de ne yesi guso adoma no ya me nguso no nan na adabi ya me agya oba no nkokron aye miensa ana o se ne me ma modi ne miensa eti o adawroma edin no ya ma ne ko miensa oba usaba no hello obi a woni hawo just for taxi drivers o ti don pere no eti manager wo total finish station ya chia Why ya di odi ubedro no jaje de wase mo pia ko wanim awie ya we saki our life Jennifer Poku theater net wireless cuisine maajua sechere osis odifo so chem na na ekuyeko enso life Dorothy osai ose me ho ayefe me dance Dorothy na akwasi bobi ansa enso ejinam afi Rita Boatima enso ewo ho Efia Barry Julius Amato wow gradually Canada yo ono so ewo live na Ekuya Barry ewo ho Nicholas Asante enso ewo abusuafo ya maame no mo Holland a mo ti ohini ni fan club no obapa Patricia Kwejewa so far names abanie Auntie Charlotte obapa Christy opamade Holland Mami Christy mo Ebo Nana ma Auntie Gifty Mami Gifty Owura Kwakubuadu Ewura Kwaku Sister Lizzie WTC Oba Lizzie no Nana Echa Abra Doris Abra Doris wo Auntie Julie Sister Fossy WTC ena Shelly so far Holland for Ediaba no wonderful shall never end oyini ni fan club no omo ye ho adwuma na obapa Patricia Kwejewa ena odano a oye ho adwuma na sister amanso wo Tottenham London o sheyen omo sugu so mani mike o se da no mike afren de kwasem enti be kim nyina be keka bo na o mai bibi akama ya damase nanu asem no tachi microphone se me ka se meko na nanu memenda no me ko se de ye kan no na ye nua be ma no Thomas obu bai ye hia mu wo edatwi efie nti Doris nso ni na busuafo bai ena ba Thomas nso bai na oba no okura list ejapade a one abaya ne tena o maye edan a wasi no adampon wochi ne kwasem o ma bomponchi bo se de o kan na o mo ka o mo koko ne ye ba Thomas na busua sase nti asem ye ne ye mienche okay to o listing ye mani nyina na busa baba ne se ejapade a wukun kani o ye no kore o se ye no kore na de na akaye enua a o ma pae gu a o mde bebo dan so a ba Thomas yanka ena ogitum ti de ba Thomas yen so kradan ho pepes kaki bibia se abayiwa no ni tim fita o de niam ni nyina ama no ni esi debi ye kasemsa ye be kan no sisa na esi debi sumye madwen ni kwasem nti won san kodwene ho na kwasiada ewia no mienu ye san koshia na ade a menye bida se oba na be mo ma setena no wodo
efrim na ye be force no nyahwe ame ma bebra ko hie wu o wanya hye ko nyahwe ko be ma ne mpe no wo ye kwa relationship bi odo frim no wo di wawu a wonwene ho ne kwasem ewudi ne nam enti e ba sa munyawo na se bibi ne wo mu a obi anko ne baabi eno beboa si ebe yo mo tinchire twan yanko nyare baburu se nipa no wodoni ni ho wokoya baburu akoku no bra no odoni ho abai wa no so bibusa no se ye pese ye kura wale na osu atena ni so ntina chese obi akọ ne baabi na obi ache fanso ne sakantina adwuma mo de soma ye no mo piafo se na wo twe bisimu no asumdwe be na obi aso ai de ye hwehwa no mo piafo jaja ha ma me mu abaso because ukuro ma sem we ba ye no na dodo na nim se obaye kataso mu mo patetifu ne atwefo nti asese adwuma ye na wia we no maame e ka oto na aka wo ntino e ka na ntiso na aka oto ase soja ni a abrante de ko soja e te fetu si papa so utim di sirisu na akroko nko ade ase obeti banya okoduro e de akọ ebi ni Sompa Nkomo eti wo hawo a enfa nko ba bia fabra na ye judge betrase ya me di nkunim ti ye da wase se okọ ese no onfa ahwase anye na wo tu wona mo wo frɛ me in fact the way na wo si toto nsa na mani age payi because uni say wo mya keto me poasem ifo ni agro na nya mishra o se dwumadie no ye oba bi akwaka se ko nya japade nyina ka se fa ko debi o si sumye ma twene ma me go so da mama wate na mishra o ko ni mai abusuafo ye koya nimudi a case number 1 Abigail Kusi Koronom Kumase we local courts umpeu ye di asem onyame na me etumi na wo se anyode ya di atum why ye complainants accuse Isaac Techi Akoto court order in court local court Allah wallahi atiatum obapa Abigail ma wone so me pete na bia o mi show so ena edwada ma me fe ma so wo ba mi show yi so aba fefe abaya wo fefe be me na ja waja ati me pe bia ma me wo Qur'ani me wo Bible ena me wo nananom o mi se enwehwe ni he ya eni adaje kochikoto ma so wo pe de pe nananom abra Bible kanu kure mo de mu sura urade asem be wi ase na ada ni sempi abiji na me bai na ni matwe ase propodua menra when you baby I was so no amananda abiji na ni siketo asa ese na to pemu den ene rekwasem keka ne ho nyankasa dai maso e abi eya me Abigail Kusi mi kra me some Bible mi kita men some Bible sa samu amike Frodo kontomponim onyame boa me order obapa mami ewiei de boko benya boko sa joy fatos meni abrante bi na we friend Kwadwo Tachi ayo ya ye friend Isaac North Brema in New York and I'm this year abrante menene wo ba 6 years this year 8 September na akranya 6 years na last year 24th December and obefa akran so de ni kodi 3 days e wo ne maame honom me hwe ni mu a senka akran be ba be kamensa me friend na odi akran be ba e che ye friend o si ba bia wo na wo ye adwuma no e ho na odi akran ko nti odi akran ko nti me ni mabusuafo foto ho ana monko ne nana ho wo New York o nana na sema no wo kan ne se akran na asem de ene be ma na asem de wo nka bi me sa de ko ne maamo wo bo hyen the same asem na ne maame ne abrewa ne kae no eno ana ne ba no nsuso ye de esi so abi maame be emre chiri kakra na ase opese odi mitu America na me we smartia me ye smarta ablante no su hia no we Brema in New York one ne Trump pratwim me fan say me ne try 3 months na mde nyem me ba no na ya mushia omo a na ntentem a mofi mu a ya na mo wo no ya no muso mu hiamba ana ya na de ne a wahia be ma 3 months
fimwa jiegumwa meba asere ede wa kire ya na wo mo simma no wo mo pe ana ya na mistake mu di amonwene ho mayo amaba no motonso ye mode sim na edwa na wusia no ai ban bae no na o ye na sede bibi akama de na montamte ye ntamte wo na ma wo 2 weeks nti mo ho no ma na ye semense no ma kominua girl ba ko New York ne na akoba atwede sede nti asem na menti ase ti me wo ye na me ba be ma ne nchen na se New York fo ne ye se oni minua ne ye de etwempena nti me nso so no mani hu ye ne de mi na me hu ase boy ni wu nua so twempena wu nua o ma me ba me ma me nua e ba me ba chan na de boy ne wate atomu ana no mo boa na e no kure me hu chat ne wo boy ne phone so ana kire se wo mo twe sa nti that time na akora no 8 months e ne mu fie wo ba mo ba na me yes na me ne ntina biem besine so ne me nua enso na wo hwe a mumienu no wan no di kan ne date na me nua no so na me hu abrante ne nti na me ntime nkire se no oni me nua ne di kan wo ho no man san no wo be hu me nti me hu sa na wo sentempa na twa so kesina ya Daniel se boy no na o maame se wo hu no odo kire ne maame ohu me no o ka kire me se ne maame a owo no ne wo maame no so ne kunu etem se teta kwa side obe ne kunu ne police panyini enti ne maame no enti a kire nsensem na se boy na kwaji loan right now me no mo ka se konfa no chi ura bank for so pe guy ne den enti na am so ma odwane na asa be ye me so asem enti no as a police for bank for no ya no mo ba me so oje quick credit no kwaje konfa no chi enti na am sa na me friend ma me na owo takwa honom no e ka cha nse me pese me hu kwadwe ne ma me se ye ono a onyi ne hu adi because police for no so ne bank for ye den ta sa na ma me ne baji atum se ono won woda enti wo wale ya wo kwa wale ase no fa huku no 2 years no de ne kwa wale ase enti o ma me akasa ye de e wo ho no mo ma me te ase e no o cha me sesa ma kobo hyan me ne boy na kobo hyan o ma me no ho da na me se a che de ba ma boy ne de me kobo hyan e ko chia ma me bi wo no se ne ma me no de me ko chia no ne ye ne ma me a wo wo no na me se ma ne kwadwo nso ka kire me se o ma me afirim na wo na eye ne maame a wo tete no maame ne se ne maame akasa te ase ti maame ne de ye kwa na asem o ka nyina ne se akura na asem de onka bi ukowe ho a the same thing na mra wo ne boy no kwadwo wo ho no ne maame a akire ne wahu se ne maame no ohun mo mpratwe nim me pa twan na fe asem ri ba ye no ukobo na mane ne se na maame ne kan maame ne se awa o say the way no person awale ni sikono we nya ne sa ana mbisa ansa awale se be ma na anhwe no person ka me ma be ma ne hwe no na boy no e di adwuma no yes sport ewen New York one they say wo wen they say me nim be sport na gu e pa shan omo de hona mo bi last year December 27 obefa oba 24th December akola ni me pa shan and was what the ne kon hia kodi 3 days o de ne kon ne maame ho no ne maame de he takwa ya na ne maame no current mother na long time mother ne maame o wo bo shan ne maame o wo no ne hon wo de ne kro e ba chan eti edi 3 days na wa man na ye dey edi 3 days no ye friend na no so abi je mu fa plan picture nto so my mo friend no say no so de akra ne beba oh nice guy. Oh, Isaac, now then now yes sir. And since December up to now, who no bano. Now then now report to my police. Yeah, the Cronon police station. No, I can say you found called Dosufon. Dosufon na say Mombeka and say Akra no so ye be man ban ni. It won't find say you see or the new war and soko, time soko. Now the one free. Minim and soko dey think ebeti It's me. What the area? Soko holding boy in the picture. And soko bro ani.
Any the other swan money idea dear. Any and so called the any amount umfichiri. Any me fichiri. So called brani. The other son number 1 number 2. Near Kaka Sampa Bodaso. Any what the only when you're right. Me met you. You know, Uncle Zungo. Met you. Allah. Low lie. Manga Duka. Yaran Salan Dyke. May say, Isaac, we a nice guy. Akurano your baby. Boko. And yet say ye can. Kwa wa fakolano. And to say the way we are. Akola by war in fear saying. Bama wote ne sen wo bra ne ma me nyale onye disable tu jale akora na ba ehoro ne to aziki u jale wo ba no a wo ba ehoro ne to e de no nti wonte ne ho hye yes Isaac obi a woni ma plantie bia ye bie phone no a moma ye nte ne nka wo ma me ne voice na ready mon frère no I be the friend no anso she ko tru ni space atwen se wo I be a una man afon se wo singlet afon se wo singlet mon frère ma me na mayen na ye kan for Boris beef chicken so ama akoko anum so ye de we hala kremoni na akum ni nti obi atimi wi so na de dodo and we ye man no antibiotics ni vitamins bia o persistent grams 14 13 12 benya bi akoko ne nsa ne bu ni nufu nyina benya ne kwasem ena ne ta ni seed nkramaduane nya na Bantama High Street Fantasy Runabout Poku Trading SG More Top High Shell ene Monday o fa number no 0544444453 number no ne be hia wo debi na wo yaduane wo frɛ ya na delivery party ne na manasa Boris beef chicken osi efia kokko ne kwasem na eno so enwo asem eno no NS Industries NS what they back na wo say nante tale NS ointment razor bombs Eloise yenya maame no wa yenya maame wa homa no so wow me ma me maame na ho te say eburu maame adome ho yo na hye ye me ho ye me maame awia ide kafra se wo dwen wo na maba ba ha wa dwen na ni nyina free Isaac na ire a onene wo ya ne dia bedan ye se last year December abefa ne badwane me maame mpacho asem hu ni mu kakra adawroma me pacho no wa ye fra me wo hini ni me wo sompa so ame he ya adawroma so ame pacho abai wa ne dia asem na bedame kuma se so ame me pacho me maame ai we se wo ba ne bigara na there be me ya adwuma no dia asem na betumanim na me atamne die ai Abigail no lazik na wo ni maseru no na wo me wo so obefa no no so de akola na eba wo abedi bronya na what Isaac nka wadawroma me pacho mana de me number ma wo pacho say mana de me number ma me pacho Abigail na de ma ye ma me pacho ene nya opportunity na me chiru matse me da me dofo Abigail no akwara no boy ne ye Mrs. Taba ne fansa me da yo ana oni Abigail ni nsan na oni ne wo ye no me mu bi eti me wa ha me ni kuma so me wo so me nya lai enti na Abigail ne frɛ me ka kire me frɛ ojo na ba ho se obefa akwara ne de na ko di blenya nso onfa na mai me na me si anka no kore akwara no me na mtete ne de nya me na me wo no me na mtete no mpo ba nya re na akwara no akoye aniamu anko atempi ade a woye no anya enfa ne kwam na me ko kai me so me ameka nya me nko na me kai ye ma me owo no ma ne ya we okobi this is sakitu akobi ya bi ensa ani e ko kan asam me ba ne no wo me free me wala me yaka e ko be 5 years no wala me yaka eti me ni ba bi akwara no wo
ɛna Abigail ne frɛ me ka kyerɛ me sɛ asɛm a asi na me so bɛka kyerɛ Abigail ne sɛ me yɛ baadaani lokuafoɔ ne deɛ wɔwɔ hɔ nti ɔno nso anim kuafoɔ no nti ɔnkɔ kuafoɔ no hɔ na deɛ sɛ sɛ ɔne ne ka ɔne nka na me yɛ baadaani yɛ sɔfoɔ ne hwɛ so na maa no ɛna akwaraa no nso yi doni ayɛ ɛna ɔmaame nso yi doni ayɛ eti me nso mafa sɛ me nibi eti me yi ma adwene fi so sɛ me nibi na me sɛm bɛ nti ɔmo asam deɛ me kasa mɛka bie ma ɛtɔ na me die eti me ni mu kusa ne sa na asam ne tie na kyerɛ sɛ gya wo hwɛ akwaraa no wie yɛ kyerɛ yɛ a wo hu wɔ maame no wayi wa ma maame asam ne mu ayɛ mpa akyɛ me bɛsa mɛka me yi a kafra ɔwɔ me ɔyere me twa so ai twa so yɛda ase nyame nhyɛ wo de wate na kyerɛ sɛ aberanteɛ no wɔyɛ obi a ɔte ne turum ɔhwɛ na mmara nso abigye yɛ anam de ne picture na to nkyɛn ɛne sentiment sɛ wonante tare skin rashes hawa na ɛho anso gyegye wɔ ɛbɛboa mepaakyɛw wasan de awake natural capsules aba ɔbaa ne bɛrima ma immune system ne nya ahoɔden bɛrima tadua mu bɛyɛ den wobɛdwo nsɔ kama na yugonoria no a wode ne nam no nyina afiri wo so baabi a ɛtɔ nnuro bia wobɛnya bi ɔbaa pemfoɔ twe ho firi ho kɔda wonya mfinhyia du mmienu deɛ ɛnkɔ nkoraa Kaswa tribe of Judah Kumase Danieba Mr. Eba Kolinak ɛne Habmei Chris K honso ubenya bie na nkran de drug lay kan hyi ɛho nyinaa bi ho 0245 079 915 nso ubenya bi zipay fe scan be fa ho GD for no na mwa fa phone na dial star 270 hash option 1 wo send ya star 270 hash option 2 udem wo send 10 million bia e chotensili yente wo hye de bida ye boy emrane se GD integrity keeper school o say wo je nkoda afofa o mo fra ne koho na wo ye career and professional day talent show fashion day table etiquette obe kire wo ba no said the fork and knife be didi integrity na wo ji placement wo presec Wesley girls holy child and a prempe college one more car school any case any dear mche so ye bo anof 0553 408 898 0547 107 443 na any one more Nkomo ni what scientific clinic and diagnostic services wonderful Dr. Nimo wonimuti o se awode e bentimi ntremu be ma wotadu atwa koshim wotadu afon obey nwa adwuma na yade egu ni pani mu ase halitosis and mupampan ovarian cyst or ye erectile dysfunction penis enlargement vagina tighten na chese obema ye kese oba elastic elusu obenwuma mama oba na ye krokrowa boot no hypertension cancers awudo ni nyina rheumatism yade nyina obeye scientists to ohwe ba bia yade ni France na wamo wo watonsu monako junction oni adansi rubber bank de enhwe enkran circle inside Fotorama yani go filling station de and the boy who any NS chemist and edi enhwe ye delivery ne nkasa and edi enhwe me pa chaw friend 0244 087 687 and 027 na Kevin for number man 087 687 na and also emwa any that's what about clinic any that's what Dr. Eda Owusu papa we was say yade bia wani kosua so a oh how we ebire nyame amane tu for brain no say ye glaucoma high pressure low vision cataract myopia congenital effects and yade bia on federal ni musu the be or the bemo nenye so diabetes stroke hypertension prostate koko ne de keke ka malaria sisi yade de fibroid in terms of Kumasi Kwada so State Park and Tabola Laji Walako Junction 0559 901 234 and 0596 198 884 or see in God we trust. Where express group aye o pesa o kwa brochire we ne kwan papa no o pesa o ko sua de we ne kwan papa no obebo age visa express ticketing South holidays express in Korea, Canada express US UK Australia New Zealand and Germany bra what na emwa 024 90
448 and 0555 550067 0508 111343 na yemwa ebusua ye be asemu emu oye o every December abige hu ba kasadin wona ne nso nka be ma na ofre na number minima no de frɛ bi sa akra na se no number na ye fra wadum bra kwan a odi abai we nam sui police betimi achiwo so pin my Isaac ya oda Sompa TV so a se wa kwhye mo ensokwa area no time munya protifa sutire sansa obefa wo ba every oba wo ne na wo from December na maame ni access to ne ba aya kidnapping me se champo brem wonye ni medase wonye ni maame ya wo kasaye wa mama re aho kakra e kire se boni aye yese kai dabi nene no ama papa ye ayo no aye din kakra ena mrante ne maba no aye wo mo aba no wo mo nto ana ena yenkobi sapani nso so adwene emfa ensem bi ho edi so ampa se obi atu mfie mienu wa hwe ma wotimi anyina ya ne wotimi ne oba da ewo na sama mi ya wo kasa yi wono nanka oda so control boy ya enka asem we nka enru sei nanka wonyimi na ne esa ye me ya ba ko ne se abrante ne ma mi ankasa so no ne wa ye no won kai da bi na ye ntene wi ase esa se bi wi ase no ade wo bi na ewie bi de na so no se hu se obi won mo kura ni sunsun yo de kata oba no so na oba ne ti ase bi kura nkon ti ase na me di tu enkrofofo me di tu enkrofofo na abrante no woni ababai na wo ewo mu se ewo mu nyina ade na so no enka wo be fa akura nka won ka no kura enkyere no ese medine kwa kodi holidays and that say me dene beba na we say the with me who say wo gino afri sister yi ensem na edi na dwane no nim say wo ka kire na wo mpre enti na say wo ye no kude sa da no na che say wo dia yesa se sa won sa ne phone number ne kwa ya baba yi enim no e kwa che say sabio adwembone kakra e ya ba nitrim eno enti ne ye ka ne say sene wonye ni wudi kaka ye no esa abrante wo se akoda no enye wono kwa ne dia enu nti no afini aya obatan ni nsu gu ejam ne dia omodia se obema ababa na ate nenka na so wanya sa dia na Sompa Nkomo nso trase na ye mpanimfo ekeka ye tribom na se ye chi no a eta say ye che no say waya asobrachie wontie efutuo ena onye na dwen say wo bre ne ho so ase wonum say ewo no enti no the force ena afa eno enti ne ye ka che ne say ye du photo ato so obi be hunu aka kire bomodia na ma ye nto nka ye production line no ena daso no ma ye nto nka na baba no so ento nka anya sa ne ebetwa so oyin mi dase yo judge mi dase sa nieme yayi adoso ewo ye system ni modudo ni nyina nso ye unplanned life emema awo ye o se wo be wo be ma na wadrum pempenso e wo se wo hyehye na brabo yi na akono boni nti na obema wa brabo aye basa se ehya asiese ya nyame anim ne ya na oyi die atwe kwa akiri enti ye hya Sompa Nkomo ya se mranti amutie yen mamuntie ya just for fun sa ensemi adoso pa e wo program yi so aso enya bibi nti se de be ya wo nkotomu bi enti se mutie yen ya yesremo ya mama na mo siso a mo ba no mo plan mo life yie na munyai se mudru ba bia sabe enkotre awo ene nkraman awo no emwa ye society no emwa emma oman no kura mo ankasa na politicians ye dey sha politicians ni ade yenso ye ka ho bi
sa ye niema say wo rough je nkwada no sa be wiewia omo a edi abrabo ne yebo e wo oman mu eni nti yesre mrante ne mabaawa modru sa pempenso no ahode ne de wo ho fine but senya koba ne se ekotomu age woji wie nsoso a ene maame no entena yie na hwa oba edrum pempenso e wo sa obefa akoda na wa befa ne kama na to the extent some ya esanse mabaawa no ji musika ntino then you tend to steal the children which is wrong enye emwa ma oman ene abusua enye dai enkoso eni nti yesret Isaac se bebia wode akoda ba ya oya ba ya o na ya na ebasa ntanwie ye ya tibi na anu ya wote akoda ne kiti wono asase ewe akoda no wawie akoda na ma akoda na ye fed up eyesa enkoyie because ebasa woni conscience emma wode akoda ne fa kwan bia wo peso akoda isa ya abaya eni ye srese ba bia Isaac wode abaya akoda ya kwa akwhye no ne maame wo ho wode asesika na wontimi nyia ena ma adwuma de oba de ne ba won ho de obedi ama ne bia didie enye den kura eni wote ye nka homfoni na da ho no ba bia wo hye bia fa akoda ne bra yesra ya mama no nso yesra mu o ya ka se woni be ma hia nkyere se ope obo tom ya nna de edi kan ne ya akono wo pe bi na atete no ho mo so mo ya atwom mo ni nim de bia mo de bɔ mo ho ban so na mo kom we ayesa no na che wo be kra na osua adwuma a wa anwie ma anwie fo no mam se ana kan wo se wo anwie ma koko wie se se wo be kwa kowie ai no apon wa ni wa gina yie wo nyina yie enti ayesa no wo ha brante na brante na fa akire aba mo yesa mo mmoa abusua mo mmoa society no emma society ne monyo oyin ni me dase abi na bra no na no hwe akra ne kama be fa ne se na me nso me ye adwuma ne nti no de ode bebe bia na me so wa obi aka ho ana acha da na de na wo ha no uzu se die ti ro ba be fa kra ne dwane sa no ha no na me ha no na ene die ntia one me ba se one na damfo bi di ho nkomo ache se den sa akra no be ba be fa no nti we ne ba sa na me frɛ na damfo no ana loan nso ba sa no credit no me na me gitu yae ti konfa no che funds ha de be ka ho na me ka se scan de me ntua ana quick de ma me tua se guarantor no ba me wo adwumam ka se obebo boy ni dua de akola no mboma ye de ada ase na me so sa aka ni mu ye de etu afiri ho no enti no ne na damfo ni di sa ankomo no we ne ba na me frɛ na damfo ne se Mr. Tony say ni say so abi o ka kire me se nka kwadwo be fa akola na aka me ka kire wo se emfa akola ne mame ne nkomo sei no ne maye de edi esi tunu aprane Isaac na da so ade sia mo wakrank ewo eyi nsokọ bro ani kwa me da so yenu kwa me onye kwa da so dia da so no ma wana metu sampa brei zongo ho mu na monche no wafa kola December mama nyawe ne mama ni access di for brem judge medasi na mama ni kan fa wentum se judge ababawa ene oba ekohiem na nyin se ba na se be ma ne ye niam ketuom na sa baba on so wo twe ne ho a ya ode bi wom ene onya kwa ne peche kwa na obewia na ko mum ye chere so pa ya ode wom bi ko sabi ababa no ne ho ofe ene wakofa nto no ka wo ja ababawa ko ntetim pansam na ka baba na nim nyere yi enwase we nya ne sane de wudi agro ba bewia no o ye nche ne so nti o de abefa ko o plane dada ebi asi bo ebi ka che ne baby ge bi se okofa be ma wonya no okofa na ma bewia me ba na ma me so ne ne ye den ma me chia o judge ma me nti si dos to force o se o mo na me ka che ne se o se o ko mo ka che ne so no so ni baby enti mi tie si o mo so sana mo ka sa juma ne so mo nti be nya o di vo pokobla ti plan to playing knai o mo nya juma fato akola o ya be fane ne maame nya we from December stand ne ba ne ti ase my goddess
Mosianyare ono so ni baby. Na ko posi ni binom atena se won ye ne ba. Oh, mami o kasa ni papa o kasa. Fa open no pipa to ko rata de no. Akola wonni mu de. Akola we. Those two ni o kasa asam kire wo no. Woni de ka bebundin. Wonni mu de. Eni kwase de ko tramlanim. Na adwini mo so a emu ha. Those two ni ya yi unkra bata se trase. Aworesem eba ne di modin a sobo asem no kafra ben mane mra. Ni wo nwa akura no. Yentia. Pusa no na free ma me ne ho asebianim wo se kwa ono ane bema no ba boni bianim obi nka so bagina ko ne fie but what I say ono ane bento fa ne kodia you wicked woman and you ko ye bema no so ba ah mame ye wo yo ba unitema na dosu ni tibika sasem wo ya meka cha aban ho ani aban nyi sankrofo no onyo mu firi wiase adayin change sa just edino ye vom ko ye sacrifice for us for no mo ko ntokwa ko pata etokwa because mu ye gu eni mase judge omumu binom so ye ke ye ko mu nyina e de obi ye na twuma because ye obanya safo ne obagimi for so ame dogs fo si omu boy what I say kasa ko me flo kama ni afanu nyina sia fa akware ko di entia no chechirim wo so e ne pa wodiri ko mo bi adabi because mini unu baby a wode ne ko yes no watimi abesra ne ba na jaju ni bibi satan ne yo fida dem no abranti bi ko fa ne basa yeti ye no ni ababa na da more than 6 years onu ane ba meme say no be say enti abranti yi wode ne sabe wo horo akura ne to en andaka nu mo na say obenden to be cross and the vagina the boy we adwumani obranti ntirimo aya now person ka brofo so e maye wase brofo ni ba ye chechem kakakra dem no nanam ye you no nanam so enti abrantie bi to me afa ne bad na ko boni nim no kwa ne den ababa was 6 years what ya akura ne ko hene hwe akura wo 2 years ko na se ma me wo ye bema de ne se ko ka akura nto a let it be soko bema me na ne ka chewo 6 years ni wa fa akwa de ne ko se me de ne ko me ya me ko ta no bentem de ne ko you are taboo you are crib you are gaba nyanse ni utirim na se dosu ni ba besia ya de keso e beto ani mu a ni watena se ye ni ba ni biye odi fo pokọ bam se wonni mu nyanse so kasa asam dia ni pa ni biye kobra won kobra kobra pa wo yo ba pa nyanse ni na kasa asara chanse ai ye ni ba ni mi no de wase na da fro no ye ni pa no patuma ni fa yes na mo nyanse seye eye kwaso ne trabo ni bi anim na wakasa maami otuo ya kwa otuo ya wawe wo mo dam wonyale wo ya adwuma na wo dosu ni uti wo se na je ne papa nti wo mefa bofa ne ko wakasa okasa asemwe em se be ma ne na so wo ne be ma da wo kasa asemwe ye ma dosu fo binom enti asese adwuma na edem wo mu no onyakopo bebu o maten atiatomu shana no obi a ono suni ne yire ni kuno tete na no de na samba wo hwe ya wo se wonya papa bemo wase wonya papa ntra ko tete wo no ye sana ya di ntokwa ebeba yentem eno be hu abrantie na obo babasie ni ne nani asoa ne wona wo no obi na wo ni bana ko fena wudi biye kwaseto ayodia alla ayodia how dare you kanu fesi abusia ko computer so jodi mrana I wonder what it was BBN walk over Tiasi. Wohwehwɛ sukuu de nyamesuro ne suban patetem ofra na ene me kanfo integrity keeper school di amount dan na dance wo sukuu yi ho sukuu yi wa trɛtrɛfo animonyamfo a wakwade wonimdie mu ɔde nyamesuro ne abokyerɛ na kyerɛ mofra ade ɔsaase wa ba fumfidie a ɛboa ma mofra suade bi onso wɔwɔ dwumadi a ɔde agu akwamboa da mofra domakyɛde ene sɛ woyi da ba akusi wa ma mofra da adwuma ɔpɛ sɛ ɔyɛ no daakye akwasi broni bɛka sɛ career day afei so sukuu no wɔ gidie wɔ kroyim
mu ne senti omamofro ni nyina kwanya ma woda wona adoma chede adi enye se suku ya na wodi kan wa 2020 ne 2022 BC nsohwe wa kwada so abatom peso aso nana ani o minua akwanya wo homa me manana ani wodi mofra wedi mfie mienu de ko metre crutch ekosi JHS Study Obanutie Bia, Fanobra Integrity Keeper School, Nabahun Sakaya Stronko na this year. Obahun Sukui was Seabas Net Flat at Chiho, Metro IP to Nentreni as the Quine so. From Penny 4 Homas for you so 0553 408898 Anna 0547 107443. Integrity Keeper School. Integrity Keeper School. Asunim yeah. ya obi benya nso a ne free yare ama me no mienu ansenso ye yare kro ya nanso eni Universal Natural Clinic ada romanti ye mobo wo yare ho bebre sansa wo de bedan no wo fa be fo kwan so ene ene nutahini ene nubra kwan so asa wo yade wo de ne ye stroke emubu yade yi ana wo to ase na twetwe ho woposo ta ya wo ya eye no mpemu yare Universal Natural Clinic sebra ene massage ni bia ba fu niama pa ene animdifo ene wo de be miemia kakran kosisa wonso benya wayaris ana wodia no eye tridi yade malaria typhoid yade di bi ana hepatitis yade no ene hawo a eye Universal Natural Clinic ana mekan for dia mawo yefun yade de eye munketo akra yare bia hawo no fa bedan Universal Natural Clinic na doctor fo nimdifo no mo show ema wo ho ento hwehweyen atonso S-line bonsuo mu ho a wokọ wanim kakra won sani faso be ho Universal Natural Clinic ana fraying e was 0556 244-102 and now 0200-158-272. Universal Natural Clinic. Nyaminti ubenya wayarisa. wo medu ho ya pa o ne nemre musa wo mfa wo a enye Tabita Clinic na wokọ me de heba de min ko biemu ya kwa abre wo bekwa wo hu hwe ejadu nya abotre na Tabita de omuda soronko nti message ya de yi obetimi ahwe me mema sem so kofam o medwunso so a mete yawo na se ne machika sai tutume na me nan so ayetitriti ebetimi aye sunsumu ya de o wo sure medwunso tentem na ma me gidi se me prostate ho atochima na meti se ne ne fanisi dwame na mani achi woso mi stroke kra se wan hwa stroke den ho bajim ka wakoma to yem Tabita ene wo last stop omo na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na omo kira kwan wen Tabita e wo kumase sofolai woni alignment ene di animhwe e wo sofolai ene patase kwantempon so enkran so owo Medina Firestone Footbridge wa afei owo takwa ena takrade telephone 0260 1962 19 0260 1962-19 ene Tabita ya pomudini abusua ya ma ye ho akwaba na dwumadia ma pe atwen ugidie ne sen Sompa 0.7 nyame ya dom kwasiada program no beba so ugidie ne sen beba so Sompa 0.7 na ibetwa gu Sompa TV so topic no this week polygamy awale dodo ti Apostle General Moiso say beba Sheikh Chei or Islamic scholar ujinam na nanom so beba enka asem ketwa Sompa 0.7 ni edwa no Sompa TV na Sompa 93.2 Kumasi so dem na Sompa 98.3 sunyan so na dem enti kwasiada jebre se ugidie ni se dwumadi no so ubetie no wahwe bie ni nyina ye ne ma papa Sompa edi agu akwemu ayede somo Sompa yenye birthday sin free ho na yenko yenim Kevin I'm say ayede birthday sin enie birthday o say one ebi wo ho me yesremu mumusa ye 3 ko sesen ka chire Abigail Jando baby last personal secretary una nimu a obi nkyere wo se kuku Jando utimi se fi ode ahofede ebi wo ho pa
Abigail ye juma oswa me municipal na we free unua kuku ejando ring leader wonu di drum nanim unua no nyina anim say abi ena wudi wa wodai omoma wa woda pa onyame nhiraw de okra free soro bae onyame ema ne bremu mam wo fe papa say kuku an kwade no nya fe wo fe pa baby last hip hurry onyame nhiraw why be Ajia trouble sunie. Mrs. Victoria Asma Janto. Kuku amamini. Tutu sa ho fe no ofie ho. Enra ya ajia trouble birthday. Nti kuku ase happy birthday to Mrs. Victoria Asma Janto from your children and grandchildren mama. Ose mama fe bibi anka ho. Mama fe bibi antete ho. Nti said your chiro mama no ba no ring leader. Said your chiro mama no. We are deep makin amawi ti agya onyame hira ate na o ma kwatenten na bibia be fan ye be fie na yaba aba biti etso no nye shimam ai erade hira ready Abigail of Abishop Rasford Abigail the animal no way oya adwuma o Abishop o supervisor ai mi PSC na odi na woda ai nti abi also ye show happy birthday o ye djuma pasa kure o kwa won trance ko no ba obo djuma pa onyame onhiraw na onto nkwanem enka ho ye the birthday sin wasi ye mfa frɛ 45 na enko case number 2 no eso 05519319310548931931 na ye ko ye next case so na Africa ni san so abebo wuram na ye ko ye ni mo bi ama line so 05519319310548931931 babia Isaac wo bia la inyabo frano yesre hello honey ba chodin baby akase free yes we just say man ko me pa chao wa dede ya wo yi won twe ho kakra ba pa hello honey yetiu mas mamuke ebies me ma me owu ye no no baba o papa be fa ni ma be so me da yes ebi ne na no ru jam ko fa no ana ko su mu ci fe ni mu bu ka be fe ni ko fa ni fi o fa no ebi ana ni good living so ni mu bo ase na ebi atme ebi ana ko ro ko bi o fa de no ni good living ko be ya so ko fa me ba na ni se no ko akwadi ka che me se ne kwa na so ni ma me kwa na so bono mo edase hello my afternoon din baby akase free me kase free edre yo no edre Sompa ma asaba mo kan be asemi hia pa na doctor for ni de oni ska tete kwa na mo le ho ska be je kwa na mo le ho doctor for nti ya sa na mo na de be je bia Oma abanente apalani Damas yansu edase hello udin baby akase free no yetiu na nti abi beja okwan why 2 hello udini baby akase free yes I told me the George after grandma yetiu if I can make can say hello
Udin baby akasa free. Papa cha ni kasa free cry. Yo papa ni yanko. Papa, me should the same thing to me. You do the same thing. Hello, the same thing to me. Bani, to me no bani them and me. Hey, you me should the same thing to me. Mate, you musa hadrin. Hello, enti yabi. Yebeja okwan. Na me see the picture na to so no. Den ya entonne kopem ochina ne na de chin no. Yebeti ho asem why enti ka wakoma to yem na erade m why na ye hu akra no na ni kokwa o de TV so ese wo shiwi o de akola be kwa fa no ko nyansa kwan so e na o be wi akola December up to now ne maami nim ba bi owo dof sufo am be ka bi ama no so say ne papa no no to de ne ko enya hwe hey yenko case number 2 Doris ekuyeje wa obapa keka hwe wabejije adamu ha na abeda kronom nene kronom ansem wo mu kumase why accuse complainant ns wo usu abuya kwa kumase court order madam your bible your Quran yo bodu ya apede achom the bible the sister masokoso me Doris akweji wa me Doris akweji wa ikura bible asema meken trodo kontomponim onyame boame we usia ba me bi pe no anu de na bi so de ase mo huna ma mo pacho na mi share be me ne da ho no na madam for me friend madam for bi na me ne wo ti me de to nanim se be me show me pe medical ne be ma wo anwale me ti me de ma asem to nanim ye friend no o same ti me ka cha no zo me nua bi nso so wo ho o ye teacher ni ho jopanti odne be ma me nam so me de me pe me ho asem ko ma ko first one amfa timbesa me ko second one me so mini ma na tam ruja first one na di say ba chon van se be 3 years de me bana o ko sesi no what emla woni first mpana ni ja ya o san ko ka kire obi o so be pe bia ma no na di say pa che be 3 years mu di na what 3 years tina o pe bia na me new me head ni serious bia e wo bi edididi oh me ko ho sa di ba na wonya bi di ba chon hey hele na chasa mo tunu mu hodi ni afim ko chese ye mama ye show ya kan mu se Ghana for my wabi say ya nwra ye dross de easy nkem kra se wa nwra nyi ena memu wa so of advantage no mo di wom no mo ni wa mawo ni wa boduku ko se wate abaya breki edi we pra wa hu anche abra basei osoro no fie wate wa onyame be ma baby partner kwaje be ya odia order ena wase ni bra bi teacher to ade ne be ma yo kasabapa nti me ko de number na ma me ne ko be 1 month wo hu me ni padua da na just was friend e wo phone so wo friend be ma so no na me wo friend me ba chan na so friend no pa na ono ni di kan friend e kan ni nyina information man to friend na chese friend o ka che na me so me de de atu mi nyina atu nanim e wo kra na ye conference so akohu be ma na wo be kan wo pass me de be ma show me do wa ho of we onya papa wo papa nko bi be show and me so me show na sata na be ma no we na na wo ba cho no wo be wie ayi teacher training e we serious ena na wo ha ti na wo ne kasa timpacho ye no ne bae ena so opese ohume ena mso me ka che samin se ni nua so opese ohumi o nti de be ko so bia me ma no e ya we mi de sa boni bi mi nim se bi be ko se o ma hye ho se ho be so omutwe mi di enti na mi nim
Wabai. What free service buy? And no munro. Into obai, le ko be 2 months. Ansa na mi hu Nyabotre. Kanisa trance. Doctor Bra. Eh, ya mama mu we yo. Na tuabon empam. Wa sedra na obi ahihye ho. Wa wiam 40 ni ba bi di ni sucha. Se di obedi ni jatadie. A obetena yesu. Mesemo. Mo se mlante ya maba amate atomu. Kanisa. Prr tamwaso. Gubewie 20. Mpacho yo mate. Kanisa Herbal Center. Na ewie ensamno doso. Nanso moma yenhia ade nkitiwa bi na emfiri ho. Yade ahomte. Na nyoma hodo bebre ma nipa ntimi apomdi NCP na ensita. Ena ya na de bia no ya ba ya ka ho asem ahira etiefo na adofo mamunya apomudere mapa ya na apomudere ne besipi. Ena we one experience ya me ka kire obia na ebia unya kanisa ne bia ohun se duro na si u table so si u fie na anasa wo no no anema pa etimi ya ma ho. My next door neighbor last 2 weeks ena oba papa penimu amfa so oba 45-50 years no say ntobro Sompa FM ay na ntobro so egu peni no so hwe egu peni na ye no masada no masada na me pese me ni Diagnostic kafra na me ka chen so bra kafra no so mi huna mi nyina bubu mi ma ye mre mi na me so me wadro bi ho na de betu ayama woni no nsuo de na hwie kanisa ni bigum na fa bobo wo de mempepa ho bobogu bobo wo de tutu bobo sa wo wi a wo ba kanisa ni chemu mienu na no fa enimre no aye the same de na no wo de bi agum no ano fa ase do na me so wo de ye mama also the way me hu award de me no pese me call na me so wo de se wo ye ni na akina after 3 days na anye yi a utumi call hospital eneja me de me ye ni sa na me chere no ye na pay me call me wo fia nimirika baba that will be here me ba ya Brian min shana me so my den osina no donadi ma me no o ama me confredi me so kra akoto bi me ye ode no ho kire na me so okay ade no eduro no ye infectious eduro ade bia ye nsan ya de sa ade no measures no se o ma no mo tifie nyina bi ye wa nyame ama obi a benya bi ade se chicken pox no obi a benya bi ofie o but na me pese me bo ho ban se be ya wo mo anu wo mo tie no ebi nya bie na wanya sabe kakra wo hu wo be ko hospital wo be ko be ba no ahoden nti so wo ho atowa medanya we no me kandi ama wo mo a wanya kanisa na se woto kanisa ni bi se ensam a ya na ye ba ye kan enye se sabe de bibi se ye ka mo wanya didia na wakoto bi na ye se enye mawo ba we mi mawo ade bia eduro no a wo wadwen kire wo so betimi aye mpo no na eduro betimi aye na mo nyeni nya na e ba radio so aye ka we eye just normal experience ya me next door neighbor media manual no ho ato no a wo di ho dance ye eye measures odu gunsuom sosio de na odi otutu abobo no ho ompepa no ho owia no anumbi measures ni nyina ayira afi na poso eye ne mre no so ekọ de ntia na me ye ne sa me ma ne ti ase se eduro no eye pain eye yaw sabe mpancha obi a wonim ogogo kakaduro na ohu kakaduro so mfa so sa eduro na wonum ni nyina no sa nubra ni habamba ni nyina ebi wo kanisam nti enim se wonum a woposo eye omra ya measures ne de ba ya no de eye firi ho na wan say eye infection sa ade bia eye infection bia say bia ukoda mpaso mo bi na wi wo anase babasu bi na ye sa nyoma ne de kanisa no yi ene abon gala we kura akora dada enti me kam wanya dide no wakotobi na yade a edokuru wo no nyame afaso asawo yade wa baabi a wonim se eto bibiduro na opadura no ma ebeboa eye ndubra ni habama yamfa bibi amfre mu yaso so kama na wonum asawo yade a emfa side effect bi amre wo de a mesrewo to kanisa eno ena beboa wo ahuru widiem eyi haw no afiri so afi wo a wada we nti ama beda beso no aposo ayo mre ase uti paio o ka se nyeyie bi wo so why hunam nyina ye boho afi wo sole a nka wunya ya nka de enchida wada from be mfanse be 8 ni manabo 6 anapa still enne na wo ni so wo sole a hunam nyina ye boho why yo mre unhunu de wo ye
wodie sadia me kire wo yae nya kanisa ni bi num anapa wia ne animre yan hwe se honam no aye omre no be den bo se ko obeso no oposo aye omre no ko no wanya hoden dia ko ye adwuma ena wiase ahumti kakra wiase eden nti se woda na wantimi ansole anko ye adwuma hwe wo yere ne umma wo yo ba hwe wo ma ne nananom ne abusuafo a haw no edoso nti yesrew kanisa koto binum na yade ahodo edo koro wo mfiro so afa wu yo ba ye bema wo tedua mu nya dren ene saa ne omani de bia ye ba me seda abobo so se bema odi ayen sawiam de kono numndo kototo yi chane no bi num kodi obi jachadie de mfaso bi ani so emmoa ekina obedu 50 years na fe no agi kodi oto na wu sa yana amanfo obitimi kan ma na yana ya me wonwa metim busa question bi na obi sere me se waduro no wo made hin tai afi no so wo ma na me so okay o se koto woduro ba ko a wo ma wo twa so be 20 na ya piece afi ne ya de wo fufu enye ye bi e de ko wa be afi wo hu nti wo se wo sabe wo koto china ndo akodi obi jachadie no mfaso obi ani so numa dupa aduro no wo num kanisa de ye ma wo ne se eyi infections udun so epa mienu udun so emu ya oya se ya bibia ni na woyam ase usisi ya waposo aye omre no na eyi sa infections na firu ho am wonya hoden wonya pomudin ankasa ya hoden papa be ma wetimi adi dwuma yie ya eni side effect we ese wo yade eni homa hodo edokoro ama wontimi ni dwuma no ema saa de na ese wo ye anadwo no ntimi nye eni nti kototo nduro no eno na saa kanisa no koya ma ho na wetimi enya da gira ye ni yie na hwato wonya tinkade afetie uyo oba anyimfie ho ntwa yie efie ho eho nti sabe ohini ehye ne chachaw ebedi asem fie ho a na wadi fo enso ne agu ni hire eba saa no a na kire se ahimfie ho no ma nko yie mesre wada homa uyo ba na ohimfie wo pese wutwa yopo wuyi ni oma bi firi ho na hote eho ye wonsin kama ma ohini bedi asem a nani kafie ho de a mesre wada homa num kanisa na boaw ameyi saa sabe asia tototoro nkambone eho kekawo pampan bi efiri ho ene wayase ye wo ya bibia wo se ani na wo yemu a wo ya frɛ no fibroid anasa ne oma hodo no mesrew wunya kanisa no no a ebeyi saa ha no afiri ho ama hwato eno afei tie oyo oba na nka pese wo bo we de ma mesrew menkoto mbreko duro no ma wonfo no nyesa de yehu baalu no na wo ba bi nhyia kyena wo anya bia no bi ma afei na wo pakasi ya mesrew wei eye aduru a wonum a ema moja ehyehye wo kama ema wudidi yie na oda obeda na ho obesoro so na oposo eye wo ya no so eko afa wuyo oba na waduru manopause menka se obosume wadu manopause no etwa onum a moja ne besa ba na mom tie nie de me kire woni se manopause how bi ni se wudina dwa wudwale wie na mfifiri uma no komo bo pelepele arsi woni su briu na wire fi ade uso kasemu a nka pese wutwa so nka wutwa so enye afi wo mu a na ase de ade to ha yai ugina ha na wire fi na afi ase ho hyehyew bi ase wo na ho hyehyew ase wo na mu hyehyew na ase wo tirim kra hyehyew bo se ene ma hudo wei symptoms wei num no na me kire wo se wonum kanisa no a saa haw no be firi ho me pacho men kan se wo atwa bra wonum ya na obra ne ba dabi emmum se wonya ntwa bra mum tieniye wo be 30 35 40 ho ba bi na wonum se eye haw bi na aba na ma obra ne twa by force dia ene obo ade adawro ba wutumi num kanisa no a ebetimi ayi afiri ho enu na me kan ho asema kire me serew memra ne ya ye brenti ma me fa me no masini tudwa na wa wo haw wo question bi a pese obusa no afi odi ya tudwa na obusa me pacho betimi afre 0247 887436 0247 887436 and that's 0202 990943 0202 990943 Kanisa Heba Center enkomo ameni ho bon tofa bomu a meko na masore so ne se mese aduro ni ye infections aduro nti oba sabe wo baba so wase kikawo ensuo fufu guwo na wa yase ye wo yade adura se wonum eye kanisa be me na utadua mu nya dene na usisi ye wo ya sabe bolo emu kawo emu awiwo na emu ye wo yade a
edra obanum eye kanisa enu me pacho Freddie Mens Danny Heba Misty Kolinak Abidan baby ye to adru ewo kumase ni mpotemu de sunyan woma me say makacho say woma omuto adru nya no ye ntimi me bo bi obi o say ubo wudi ni mama odi mesrew me pacho baseline pharmacy ka bi atwemu a ode busa no ubenya bi ato woma won kran ne woma ewo takurade Cape Coast fo nyina baby a wo bia no ubenya bi ato me no ma 0247 887436 0247887436 and I say 0202 990943 0202 990943. Piao Dr. Kanista Namishra. Yo ababa wa madam wo ye den na hu se omo hihye ho mpacho di ente ma me kasa ne se boy ne ye bibi na me ka kire madam fo na asame na ne bu ofu no oyi ma me hode ye me mfa ho hode ye me mfa ho ne na ase on fa ho onde ode na ma wawie enti ono de abiem na na apes di ente ma me emu ho na me ne wo ho no ofre me woni boy no mu date na mu di mu ho nkomo no e di say no ofri se we oso ba kumase pa cho me fa ne se me ne kasa 1 month na ekonu 2 months e no buy pa chan be ma woni o ma mate oba e kan say metem no buy be ma woni mu no afa na mu obi aka ne ho asama cho 2 months oba so no die be but adana de but oba so no ye di nkomo be fan se be ni 3 days time ya me ma asame ne be mu no se me de me na me nwene nko se me ni pa na madam fo no ntina me kan sa a che me se bia odi ni pa no no so kan se me fa school me se obi a okọ school de obewie ni school no odi mbesi nche sa nso no so ka che me se me ma me fa me ni nto sa se me manwie school no e bia me ka se bia school ni di onwale me na se me ko ketwi school me anwie school me so ma ho ti me dwene me ho ono so ma me fa ma adwen ko obi you can no kan say master bi o school mu ho na yele kura ton aduane o school mu ho entinye o mo mako school nyina ene wale obi a on school me pa cho ni nyina nse be 2 years ni mi ho no sika nso so mma ni ba bia pa chan be my 2 years yo nyabotre na yenya no hello Ernest wakati no monsan frɛ no ni nyina mo so mo ba sa akɔwo mu the MTN number you have dialed cannot be. Me pacho me de tie ne se nurse ni ne ha me koye a plan ni bi na me dwunso na me dwunso ye no se wan check ni yi ne wom afre ne ebem na me so me to ma adwum se 1 month te me de minim se me maye bi ni se na ewom ti ho no ma na me be ko be 2 months 3 months na me honam enye miye na menum ye menwono na mse na me san so ko hospital wa Abuja se me ko me ka che madam na madege ne check in sister ko dun so bla ba ya obehu wo no wo hu no se na ni je wo me ba twa se eno ka me se one me betina te me me na me se da bi obi a o ko school o school and be 4 to 5 months mu di enye first na enu ti na omo yesa no wo mo nya ready see pa wo bia wo mo di ana mo di awo ne tata wo mo no tunyi mu wie no me nye Francis card de me ba jo na bank akra o ma me susu obi a no obo a me nyini boni aye fine ene MCS wo konfa no che o me yi me eso me ba afie ni se ya didiem kwa me fa so a me hwe akra aya na de se susu se bia onye oba afoforo bia na me pa jo me de no kra de ha me sem ne wakam se ofre me ka chem se enye ne class ne me e ko fa no yonku school ena mso yo uwie ye no waka cho se enye ne class ono na twen phone se munya na nka me ka mebusa no ka che na mso me de nyame asese ma bankwam na me nyame nkwa ma wo akwa kam na ne bla no de ne ma ono sese wo no sese ko ono kra nso ne me ya aka so ono so frɛ me senko be so ono so ne me dante se ono na ka ma we na te ase dia gina ho so mo hye ne bla odi we ma wo no so e no kan se na danfo no se enye ni nua no wodi ne ma wo no e no no so ye esa be se upe na o se na se na se u bla usu nua no na wodi ni pa na ma me
na wo ko wi e kira wasan so twa ho aba abese mepe enti nyinsa ne ba na bufuo ba na oyeye niam bi e mfata kire me no me ka kire no se na dan fo no be ya tum se e na dan fo ni nyini nu eti kanso makwan no ne wona enti me so ma makwan no efi ono no ne me ayaka hey boy si duabo mpam so da o boy no ne ya frɛ na ya on voice o abi je mu fantum yeti na bi se mu na wo be ka kire this akra no was saying for 2 years this year no binya one shano Mr. Friends Bajan make us a pretty Sompa TV Sompa FM Kumasi yeah but you need a very a friend Doris Equity but you what the last member dying so no but na oh job of friend I feel one of the war na yesu yenti ba ko fo asem na o se ye fro na yenti wada woman say na service tie no creo que lo haga ba non je se bio se men sha kwa no no na the service personnel ana no service personnel so no you know say enye tambia na sika no kwa na bitia anya tambia na sika ere wo me ho ni apart from say you am ko classroom ni any sort of money you amina it is a government is abaning ya ni yes ka we bia say ma meji anase ni bia o tin from man na ma asem dey ska so the thing na ho tira baka klawi na nya nto bo atia wa tamasa ma ba ko na won enye ho nko anu wako like this tell me jam kuma zanga than what almost of all the radio stations adai opadi wanda romo ba se na o kase ni ma munye ajo ali se uridi ana meka no se ninga se mbidia na meboa ana meka se mbidia ayewe amavo mo ka ana be ya se be ya msawe de e be koma no so me kwa e ma ana ka wula me ana se dashboard no mo bro and ka be Philip kwa ma no the year man almost be 9 months 10 months me payment about only twice. My home district, my home regional office now. Always me could be what they are telling me is now the money will come. Is it my money come you do a club? Oh, is it your blue school? Maybe I'm making your blue school and cost and can make up. It's your blue school and cost and make up. Transportation can be done on Mukurakon and you can miss a ranking. But whatever my zia away. Me service no nyina nyina nyaka sa de meboa kwa na otio woso on say mpani fosa no brebre we ma baato bon no na watimi actually said the situation not here actually no ma catch several times bro ma catch no several times ni fie kura nipa fm o mo do o the numbers mo fm da bia so then on one kasa na sister so service ni bi o musam sama me kasa me boa so just the moment too much na problem ya makwanya 10 days 11 days next year bi o be no ya juma o be no aka so kuti pa program ya sasa o de kwa kwata o just ni si jana me yi ama na so bia apa na bia me na so I kira kasa na de aba ya mouse ka several times or twice a year juma so this can why any day o say o fanya juma o bu ka ba ka tira o da bi mene o na edi nkomo Julius sika o de ama no ka ho asem kire me Yaman is at twice. Yaman is at twice. One is a pattern the third, which is 1,000. Enye mi yankasa me modimbo me maame se de na wo ye no na etete abrewa no ono no ko pebu san no de ma so se bi wo no man ka me se de bia be fm se wo pesa o amana yire 1,500 mienu nti wabɔ ne ho modin sa amu ma usika bia 4.5 mienu baako eba 5 million me kwa na me se me ye pastries no eno odi hu mi wum timiti fie ye meni akra no me so me maame afiri mi na awo timiye na me se me so ma bet me fie ura akra atumi
me na nanche na meti ada na ya mun check we nyina na bra me na nanche na meti amani amewu the event to ka David wonim so ya person no ba na da who use condom who person simu da peti konwin na be yi obanyima wo so hwe no now so the one and what the nanante FM radio stations are they obwa antena ho no na mekoye na ho kwa gosi oma ye kwa no ye frɛ no wa ama se ya ngoma ma nkasa na mde medwa akire di nti we kura no bla bi bebo spray ɛwɔ eme na na ho ye friend na wa ama na je so kunu se watiri turu mu anwe o na sa ni nyina hi de betimi akọ wati ebu akwa de se universal wati no mpemu adwuma de oni se so fo kopa ya rehwe de aye no agera oji ayare na kana ne me ekoso ne fo ba ne ngoni nyane eno da nchen ya malaria typhoid hepatitis ayem kro universal obetu ase kra wato so s line ye be mbo nsuo mu wa sure pa 0556244102 and 0200158272 nene ye monkomo Dr. Marina and Dr. Joshua Diamid Diagnostic Center we bruni was say fibroid yesi ebe yi na usura obam wo drama na yi wachi prostate kidney ni nyina wo hwe to mdika na ko masifo no friend 0267018289 nan kran so mfre 0243176119 na yemwa dimpa herbal mixture dichemso malaria typhoid wonu ato ni padua ni ko wate kajua kumase de chemso ayem kono do afi enyu gastro mixture na february mu hawo sa gastro any yeast infections vaginal discharges enyu so menstrual plus ubenya bi o mr eba jeff eba pen eba nimdie takrade na nabo ache won krane tema ne kus e wa shaman 0248778899 na ye ne wo emo enkom kanisa wati adudada bibi ne na moyem o shu gina ni paduanim moja ntimi ne afrusa ne yi o man mu ba bi eton no bia na mo mu tuo ne de monko baseline pharmacy 0247887436 Bishop 75 yeko dealers in all kinds of jewelries guye 9 ade egumi 3 yesim wo be chi free akoye ne wunya bi agire Bishop yes you want silver and red you want silver ne nko awo na yoni eti se wo me watch on phone wo twa me picture me nkasa hey wo be chi ama papa papa ye cho be bi wo wunya bi wo ba bi eti ye cho be bi wo agire Bishop kwasem ye wo mrom adisha market echi sika ketuwe plot 17 sika ketuwe jewel bia fasikanu rings bia ubetu bebri space bia emani mema one f ye dia bem kawa 7 cities so benya ko akoto bi ashem wife shawa kama ko Bishop de kwasem na ba koto sika ketuwe bi adwuma ifo no wo ho a wo mo bo adwuma 0598 ye de osisi no kwa ya na FM 219 and 0554 304-135 Mami abe okunini yasantoa wa wapedodo mama kansela wapedodo osietwere runabout koko tuauto I am cross yeko utedua afọ abe sickle cell yeko bibia etwo na sickle cell ni holy heart tuasie abrofo kran na beto nchia kra yo tano to apatrapa inside from Mami abe 0243 345-392 and 050-6-460-208 nani yene eni enkomo ewaba osi wonim se wo national service personnel na katua ne ma na wo nua ye bi oboa ni nua ye bi na ni nyina so oboa no oni mi nua mo na osi aya ne ma me boa wo maame no mo o maame na nsam wonum na no ogbo ese no wose ebi no na na wa ble o ka mi se obi ko mu na topa o se me ne ba na asem ne ba ne be fa na se woni baabi o te ara na nko me ba ese baabi o wonu watu ho ese ebu na baabi o kira de na ebu akwa woni enyina hi ho ni mo ho no wonche mo wose me de akra ne bebre no nti wonche ti ubi sana no watu atwena me twere na ebu akwa da ba
you can say cropon or to twin kuru say I know him since I'm a friend of phone so now in the picture and no patch them me phone class one can sound so abj every man there mamma lay bombo clat a case why a bombo clat and cast again Ghana a bombo clat Nana some so ya damn shit bombo clat damn shit my Melly Brennan me and semi gramish me that's it unim your time your young kwala no na ukodwoma na maame etonduku odonkomi ase ukodwoma edwada da na yebubu ayesi no na donkomi ase na omo eton chinkafa fo bi omo saso mama be hu de meka omo saso sa chinkafa enti udru a udru obia de na tre na wate bi na o kahwe enti nkola na ye sheda ye lie ni e ko school or Methodist ko Methodist ho enti ye ma breaker na ya sheda ko just o be kan nyina ahwe o be wie no amen ko baby obia me chesi u me kahwe because o kan na hwe ye de me kan nyina ne se me ma na aba na omode in the kahwe business o ti mo hia mo amonya careful se onwie school NCP ye adwuma bi wo ye adwuma kura wo se kwa nanim kakra nsa na obedada wa we sa de wo kan wo de na danfo no ye line ko mu bi enu nyina na epe ware o na ense ho de o ma wani eda o kakra we kura bia ono kura di kan we da me nyansa bia me si bia enti yesre se eba ne se line na ya munye careful o kawe wi a o kwa ne ba bi o oh na wonso ti anye ye na akwada nso ye de akwa mu enti yegusu srese oba de be ma bia ope oba ne na tena se muni mu ameka kire mu oba be ma bia pe oba o ye asset nya liability so o be wo no oba gigi sika na we echina we no be dwane ape bia afa kora ene o de atu wo nyina onfa ho enti yesra yegusu a ye programs ya mutie yen yi se wo dwom wo hema wani enna ho e wo sa mema no ho enna mema no so de ko sala sheda ye wadwene wo sheda wa unim sa wo nso aware wo ko kan na ahwe akọ wo de ko kan na hwe ko da bia ne ye ko kan hwe ko na nso de one thing is school ni wo boni dua ya no school ni wo boni dua ni school atare na ye de tete so ho enti yenye careful me de maba wa na ye ka se munye careful mama mani na ho wadwuma kakra wa so mu a wo ye no yire ho ye na fa pe u ba bi ejina ba bi si na basa wo benya ho be ma na wo ye wadwen se me de me ma me awu na me ma say mobro chese adasan so pe mobro enti wo koyi ye ho saa no a ene nipa bia obesia obia nso obefa mobro na waka wahwe na ode wasi nchen nti yesra mu a yemfa nye adesuade na brantie nso wadawroma enya aba wa ye bi pa se de wo kan die wo ye school ni nso wabọ moden ma wo ma me kura abam nanso miawani na kakra bia onsa beka se ne na producer no edi nkomo odidi bo moden a se kakra onsa beka bia wo de beba behwe wo ba no ama eniema esisu ye judge me das Mr. Champo onye ne me das wow program ya ye de etete emma nezo so no de bia sempono le sai eba ase sabe wo yo ba a wo de Sompa FM woni da ho yensa enka wo dwene ho tinka nipa no eba ye esenka wo to bo ase kakra we de anche hwene akwa sabe obi aya obi ni wa ya wa anware wo na obi aya wo ku school wo nwie school sabe onye na dwen se wo ware school kran so rekra na onya ntworo ye na campus wa pass mpo na ka etuanika wanyina wa anwene ho wakɔfa sukuni ayi akɔkɔfa ne nso na wiase Ghana aye dendenden no akatua krampo ema abrantie ebianka akatua ba sene osidi ne wadanse no ebianka obehwe akwa ne pa na sese no akatua no ema
ɛna woso so no sɛbe minimum dwuma ya woso so woye say trader no ababa ye mienu ɛnɛ mema ya wo mo aba bon 1 ne bon 2 no wo mo ya nwale wo mo o ɛnu nti no yo ba ne so siso a wo konsɔhwe mu man sɔhwe no sɛbe entetew wo bu oni ego so adamfo yi kura ya wo say wadamfo sami ɛne abrante ɛna kɔ ye hye ho sɛ no kura dia so ɛna no pɛ so mbo gala asɛm bi ɛyɛ asie obi ne maame ako ama wakwakɔtɛ baabi akɔfana bɔ ne gala ɛnura wawu wote ase ɛnu ntene yɛ me yɛ ne nawo yɛ ma yɛ mu yɛ ho kakra ne yɛ mfe ho sie kakra ɔne ne maame ako no ɔne ne maame ako na wafiri akɔ baabi na ɛmso so kɔ yunu sɛ ɛna nkrofo bi akɔfa na ya bɔ ne gala ya bi na to kwa ho wawu wɔn sese ne America ne sɛ wo yɛ ɔba bɔmɔdia ne bu ho kakra bɔmɔdia ne kro ho sie kakra na mema na ya wo mo aba no wo mo nya dodo no nso aware o just wo hit and run and na wo mo eyo na nka sebe nka wo ba ko na ewura ese nka me woni da ho no mo se obi besa aba be fa wo ese obe ware wo na bonten so ayede aba enu ntini ma woni mmiri adwe se abrante ne sika ba me dem ni ye se obehwe akoda no ne ma me kura mpo no ya wo ba mo no na emprantwe ya akokotwe ye wunnimu be mai ehu bibia ma woni na dapa woni ne photo na ne akwa ya anase ba nyese woni se be ba sa asam ne yekan ese wo woni da ho sebe ye grace ese wo woni da ho no mo ekakra ne wa ye no nyina emma anije ne ahomka emma asetene mu wote ase ena ne wa twirimu yo sese na akwakọ ya de swapa ento owura so ne yaka cho ne se wonnim se wonso ye ena ado nsa ekoto abewadua wo bedi akwan bia onam so ya obehwe akwara no obehwe no yemfa amania mehu entutuka ne wo ka no enye no enu te kwan bia onam se obobosia akwa bobosia nefa bre ne bia na se wode wo chinchin baby wonfa onko baby ya brusu bia wo ye wasade a nanka wọ́n fa wọn chinchin na Sompa Nkomo de ye behwe ama waye wasade na so ye to hofo me da se chocolate luxury eno na aba eya dwumaku a aba wo pesa wo cranioma from China 6 weeks na onsaka enya visa card bi ani ready was on na momo so fa phone say entade jewelries diapers wholesale ni na obeye nkyerɛkyerɛ okumase October busumi ya ewura mu this one ne de to so aduonu nso na aduonu nwoche 500 Ghana cedis and I be ready start and obeji wa ma certificate snacks no ne ade the kwasem ti promoting se unso be friend am pay ne dru ho a ne de wa wuti ofie o no akra ne ma no cha na ba come 0535 okay ska 017 821 and 0508 0508 931 230 0535 017 821 and 0508 931 230 na unsowaje wodie me pacho traders farm black and yellow bidie powder boye funu office bi ayi siesie ni pedua ifie bi ayi ma okala ye fe wanu madrobi overdose fabi kunsu ne nom cholesterol jeje wo fabi kunsu ne nom wo kidney wo hawa fabi kunsu ne nom wo ayam kro ulcer fabi kunsu ne nom wanu senya hangover fabi kunsu ne nom wanu mu bon halitosis o brush ne swetwetwe wo si ne wonu mu kama mesi onuma wo toilet grass sabi emon pampanim ade a fele se wo yam yo yam mami nko baby mami baby nko na opie ya agigi baby a wani mu kuyase ye je wo ko asifie na trot aka wani mu nyam so paper me pa cho na nsuo nso so ma 0243 943 black and yellow 413 trader chakopada 260 uyemunye 898 uyemunye 1914 uyemunye wankasa wunim se uyemunye de kwasem tuwofo de kopebi no ye nmu guase de kopebi no 21st clinic we are the sciatica expert wo to asinti twetwe se wo ko sciatica ye massage ye
na wo gina wo na so a wo nkonko wia wo baba mfa ne nko kanko siatika ni e massage untim na wo yire na yenko o to asintini no entini mo sisisi enyemu yie doctors were ready a walk wo doctors bra so about 21st clinic ya we shit that was so o to ne bo ase the doctor for ne moti o munim kasa o mo sua de so ennim de o mo hwe wo yesu o mo kama hene ya wanya ne ba bi ko ne dan ni pepe my GN bank oboase cancel cortis junction called junction wa ena yewo ahoma no edwago 0540311311 tabita tabita kusufula alignment free screening prostate any diabetes liver usa infections awo be ma ne oba mu hihyew usisi yachia obtwa herbal treatment massage papa bi sufula alignment takwata di sunyan enkran madina Firestone Food Bridge frey 0202 347 D4 brem judge ye mabawa no ensati se omo esisi omo abo life emema no omati utumo wia iti odo wa hwe wege guti nwi so hwe sire wo se adwade asisi omo kala we black we red otimi din kwatasem sa afi so ema no enhihye ne yema bi se sabio omunye mistakes be ma ono obede o ono obeda problem nim de ya wo na obosu ne go ba animu ehina waje nsu no wawo epache o abrante reference say Evans Ernest Jai ne wonders wo hanuma no hodwopa ja kakabensem no se wonim so ko school na o kwanto aso a jeje wadawruma o mlo opieto em no mo be man ko gro obi ejapadiem eti na sei kwabrani wontimi fa asase we metwa me pokobra me so enne koko cheki every time a one van show dey bia akoma no de ma no ko cheki na fa ku patient so fa betu me jajanim o pass amame ye be kwa giska diaba yes ye be kwa giska diaba because abofan nya me ba wo humi ana obehu wo ana so ope satem na wonya no wo husire na obe mesi aginem wudi kanim judge wo kan se obosa enya hwene wudi amerika afoka ana ne baye atwad by force immediately Pietro ko jo be ne boye sabi wo padi abe wo munti abeja amerika be di wo wa be di wo ba wono so so ba na edi 2 days satan aba be tra obi ni na tawo obi ni na tawo yes etu ekura no Sweden no dey ban first run no ankoye second one dey na ekuntroje no dey mema wana ede ni wura awudi anim anu wonyi sawo etu timi ntrase ba bia wo ebu akwamatu me komanka so me wokokoben me wo ha no masa be shoba ns akwani yewudia wa fa the picture ma kere to so ka de wura be hono ho asim ko wakakwa ye me yane se na de se oye opemase wanya ye de be wura ohini opemase na ko se wa fa o mi de sen boy bi o de mi tin de na oye wunya gina wo kai dey awunya jo kai no na ka kire mi sedi ni o so no opemase esa wada ni nyina so be di akire ni duku bi unim esa woton da obi na na ma ya nka ko de kokko life na kokko ye de o ye na ajim kokko life na no de tonenkra me pa cho tonenkra fm ns me so be hwe kwa bi ma me na me yu me srawa na me nyesika mfa nhwa akure me sraw me ho kire me pa wuni madwuma na me hu me sika nyina eda ya me da fie wura tu me 1 year ni wuni pedu akura me 2 years o senya we class na me to ma me no nua ba ja be kan na nua ba akura na me ya aka o ma me no ya ba akusa mo nko wale oba afo me de no ha me sra be hwa akura na ma me seze wa wi o skru nyam na be wale mi o de ko fa me yonko ba ko di ko wu ya nka me wu kwase wu me bele eti ebusu afiem na ni edi mani esofa me nya kwa nka me dwane aja akra so mi ntimi nya na me dia be dem de chinchin nyina eya noa me sraw
o subosia kura mo mpe ma me wate eje wa me so fa nyi se na me ti ya brant o se ko he no baby o hwe bia o se ko he ya brant ya mo hwe yi o we di wa dawru baby o hwe so nyina o so go hwa so e dane no me wo hwa e dane no me wo hwa na me po wa mu e ba so e ya wuro se ya na mu nim se we nyina wo ho me ma me ewu agya me ni obi a me tie busuafiem so mo ba fim ni abem wide open ni ha mo pedie tutu Ghana for my mapa me to sabi mo pedie ankasa edie ya mo de edie eye mo de ena ye joada masem me fa woni de obi beka adai hwe so a wusu awra wosem atapo kusa matiato apostle bishop mama tirenu aya enche obi de ne beba so amayo mapa edie sex edie ya mude enda omu kwa na ade ama behwe ne ma na so pete ni e polu mpanyom ni e diwo seswa oh debi na so ewe krachi masa tie na mania mahu je mfa tutuka wonim so na service person na akofa obi agya nkaba ya ma wanne akopim kuada yes fiada me no nyina hi ho ba ko be wecha ai munga mu mi tonya ye be kwa kwa ala ya obi a zelo ma tuchele pa 055193193054 931 yes sir die besi kwasie boni draw so ga dodo kwasie boni draw so ga dodo judge atiatum hello I'm in that mama high. Ya Josu. I tell a million swami. Ye tea one teamy. Yeah, that was a pan of food, and your mama, ye 8 year food baby, but more than my womuya, and coming so young and came. Just a 3 and said, yes, honey, my wing quan, I will, and then no, no, be our family banner or the nigger, and no so anything. And then man, I'm a banner, most munche ye pan, and the moon ye, the gay war ye now. Why would see soon I was so good? You know, so when you're demanding, I know be by airport war. Now, do how I thought that to know so. Most of them, more some more so kaka. We know how we are on the moon, and I was half up on them. Are they? They say, I will see you. I want to want to do, and I won't see you. Damn one. So for me, yeah, that's say. Fimu Movement Party for so Facebook on so FMP nana kwasi bobi ansa na ye wo party chairman Fimu Movement Party FMP for Ghana for my what Fimu awu hello after din da bi akase free yo yanko ena ma me ya huye ndedo manya ya huye ndedo so what no what me akoko bi bana na da na da wie ya awa ba ni nsanya ba bre ani nsanya mu bre no wazia ni eja amana ko no kwa na so awo su lebrebe na wo su na eko ya da so awo su lebrebe na wo su na eko nti bi obi o ma he ba nda yo hello ahimini ya ajo me ka cho ma ha ya de na wisi me fro nya me mo abotre ya me mo abotre na Udi Ghana for my theater and the back. Miss Romedia Kakla make an say, me, my back. Me bend and young color. A busa for pressure be in the solo. And I will ban and I will let you. Oh, this one I heard be mount. And you can Ghana for my son, yet a foot to you or he need to you. Now the Muslim and no man may bow almost the other wow. Ai mami bi besie ene ba ma wo na hu chope obejoni wonya hu chope obejoni bo so me pe wo betena se na obebo mpa na onyame obeboa wo enti me tra yema ye duma hu hian kama yo yem pa duma nye na wo ye duma wonye ne be ma fa mo ye me pa na ho ye da se hello good afternoon. Afternoon, so my own idea na wumi aso ase sonson. Udin baby akase firi. But I have also problem point me track. Yo, mobile point.
Ma, in fact, I don't know what I say. And around here, I've done it. So we need the beer or more open to my junk cover. We need the beer open to my wrong. Well, Sadia, what you say, Ubran soon, do there say, Wally. Yes, Shadia, what way. Wrong. And man, can it take them with them? A Jamine. Ababa one so o man ni amra no so o man ni mra no so na on kan man embo ho na me shira ye da si bebre na me shira won so hello good afternoon me do fudi ba bi akasa fi me ga dra me kasa sa kra dan so man so me te program me da masepa na ene no ho mo mi e mai wan ke to ano o mu wa de mo ko ba me mu anu am I one from Mukoman say about money and Dipa Menobina City? Am I one of them? One time, I'm one to Mammy, my brother Jimmy, am I a son of what you took us up? Said they own it. They are the money in that on Tono. I'm alive for no, no, to come around for pa, or to the ocean, Mutu for pa, Mutu for ye, my daughter. Funny. Waiting the Mudia, Oberon Yana, Fufra Banso, and so Beko. Hello. Good afternoon. Afternoon, din baby, I can say free. Make us see you in my peer cookie. Part of Shablanti, my in a Hiwati. Come with me. I will do school now. Can you say school now? Eh, school Beno Chradio. The dear Chradio coming out, commit my inquiry. When school now, Chradio on Chilam. Hey, what do you damn shit, Papa? Bomba Kratu, my baby. Wouldn't school say a bench school in any Ebaco. Make him win the best way. I'm number, no picking a line and come on. Yabaco pen, what to what? PSE, Quacuma to him, what? Mammy, Kawakuma to him, what? Yabaco pen. Nema, I'm not in a number by. You are best friend. One would bet baby crab body. It's your HRD. Nade, Namaman Crofoma, Aya, Yamia Fefia, be Baba, no, I call him row. Hello? 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 Kevin, you ran on so as route a telephone. Hello? Hello, good afternoon. Afternoon, din baby akase. But I'm doing the tennis yo young queerness. But you want to go to Sabuano, 2 years ago, say, sorry, so. Hi. I encourage them is there also. Now, when you are Diana, and then we are more. Ayana, only you get Diana, who will you now? I done it below 7. Only the 18 and Namu. Now, and the family plan in the book. Obone who buy and Kadia, who done now, making a man because of the country. Now, I'm quite dear. Let's go. Hello. Hello. But you didn't baby a casefree. But I'm a free wash. Yanko. Again, what's one of them numbers and can be last one. You. And every man of their own life with you. Oh, she thinks all my trousers or my mom. These are moments. No, no, madam, someone touches the mom now. So I now bet if you're not walk on. So to swam ya to America. A year do more pizza to America. Becobana. I can on anything. Yeah, that's it. Nana, kwasi bobi ansa. Fimu movement no. Una me de why president. Oba hema so ni adwo nhira. Ono so wo Germany wa badwa ene de why late. Nana Aisha oba pa usi upese ubebo wa idwumadi nyame nhira wo. Yate yeda ase. Mami Araba France ena Collins nro. Mu nyina yeda mo ase. Mike peka me ma na akua. Aunt Becky wani ni ku Mr. Mankwa
awie ye chia mo pa na na agiman unso America ye chia wo ye chia mo nyina da akueje wa Holland Obapa Christie anti agiden ha ga unde waba o tetelesta ha ya ye chia anti aginso awie eni adofo a mo wa brochira mo agi ya tum na mo ne yedin sawoso Mr. Emmanuel Osei osi owo Holland eni German border su kro no mi refi mam se wa ha ko bebo din Ibrahima awie yi unso ye chia wo papa wonyame won hirawo ena sister Ama Ama Bans nana ya madam Croydon fo ye chia mo nana ya o se da ko asa menchia no oba pa da ko amechia wo eni achim da fo nyina eni manom ne mo amoji bretie ye show ye she bi nyina Texas fo nyina onyame hira mo abusua efia dwomo oba pa ewie mechia wo ye sorry so na agudie mu fo no aba beto aso ye fra mo nyini ni amakrancha da so of mami premiani ye hia wo da china na Sompa Nkomo de bola Allah wallahi Hey yo, check it out yo. Aji drink, papa. Aji, miso drink. Miso. Faji. Miso. 5G. Anuna medium. Sabri ya trade. Sompa TV. Yes. Sompa Radio. Yes. Was one mini room. The 5G. Salty drinking no. Alcohol in him. And you're drinking papa. And until you for me numbi no. Limam numbi. Sompa for numbi. Ekuya for numbi. 5G. 5G. Miso. 5G. Need you one dance here no? Yes, papa. Open 40 numbi. Yes. If we say you're real and could that mean numbi. If we say well how name. Yes. A double 40 numbi. Yeah. 5G. Ekuya for numbi. Yes. 5G. Yeah. Ome munye nara. Bronya ye die. No na ye die. 5G. 5G. Me do one dance here. Yes. Na ese fata. Every say yes. Me vem na ba. Pianuti na mu watimi awrap yo pa ma minja na menjeje ho na hwa de me na me ka me kiro me na me ka kiro wo de fuma me okay yanko de pesa na wo kan me kiro ba say enye se ne o bi no yanko afi ti obi anje to sure